Mo tiba mi thobu ke tini pagamalut ko take ko Canada Leadership and the Bible the J. Robert Clinton Fuller Theological Seminary Professor the lecturer worker Dean of the School of World Mission da we mitrapha do tega da we kwete we WB da matega research le bakada leadership amalo the weda atakwe the leadership of the Bible pakamalut ko li mata atakwe de bakado take ko ke na ine lo subhi wata sui pasosio patai puero tasibli na lo de poatra pa do tegada pale malu mado bata atakwe ta kebli ke pho le poe khuna ti pa godo malu to ko lo sa kwa ki pa chui ke pa tu lu pa pa ke nu pa na boa da pa don de ta kuti ta ta pa ta cha pa ke ko ke na do ke ta li do puedo pa ke ta kita pa do ke to ta li do puedo ke te da we ma je suis pas le Christ ami que pa yo ame li mata ne we pale akwe li ne mera ke titra soluka la we ko era li luka tebe da we ko era li mata tebe de pa kripo no pesa tabu secret atata kuso atapita ma do pesa tabu secret atata kuso atapita ma de pane do to ato weda le aple bo te te pa no wata mo po te te pa awe ne legitimate so te yuwin la awe ta si te ta o ta awe chane ne tata kuso ne te me le ta di ta ya ko ba tata kuso ne te me le ta po ta pra ta so ta kamo ko ba tata kuso ne me da le da yo ata so sri da pesa tabu secret te hema tata kuso ahead of a copione dune tau ke ko ke clay ne lo wa ko lione mera ke titara so luka lo awe ko da su Theophilus no so awe me Gentile officer to galo de awe ko we ta yite de pa do atakali tuo ne oda peda di mata sado te sabo ko Basado peta sosi helo le tilo wido ti keto e poi uvitata pa tato le Juda Samari do akobja hoko do te binyane no do ti keto e poi uvitata pa le Jerusalem ko Juda do ko nyado Samari do petile hoko ketela akobja ne li sosi tu sobu ne sato edale basado ba mu ko tare le batue basale Mele pesa tabu su Christi ko tito temutoli ada tito su muko doko te da te aple bo jelo te miu te aple bo basatana kini ni tapi tama mindu tele basatana kini awete eta nupe na bua mi toba tele basatana kini taso si mi lo le awete pa alone de wete pa keto pa uta ande to de pa sa le Jerusalem ko yuja do ko nya do Samari do padile hoko akate ye lo awe beli so sit be a ko jane ne attack le tu lo do attack gi jane ne a structure jane sa do te pale sa do chi akate ne the birth of the church ta o po o plato da le Jerusalem pu sa do te pale khu ne ta o po me pota akatone no infancy of the church in Jerusalem do sa do khu pale khu akatone ta o po ata do to le akobjone Juda Galila do Samari do tanopa limite mi so do qui pelete si chione ne ta o po auto tre do o leto tre do leti su pakali gajane o ya so to sita pelete si khone ta o po ne ralo tale is a minor ne oya ne kalati no ko suni de kone no
episcopalian no the Asia Minor the Legitica ne asado to see Kuber Siquian ne Tao Pone ne a cojane sato avi take to Rotaleco Europa we coco da su magedini no ueda le a cojane tro a the we batako le taso sui the hetu magedini the patamupu so polluted pa wete pani le weda ne no awene the church foothold in Europe the sort of qui sabu chizi table chizi kone ne awene ne ta kriso tale su ko Rome now Italy ne no we Rome awene ta opo awene bata according signor no the church on trial in its representative Paul according to couple Sopolu ne ta opo ne bata signor lo awene pa plato atage mo pane ta opo ta duto no le Jerusalem ko Juda Samaria the petition hoko katelo awene pa plato tawene ne meda yuata malo awene ne do toda le taso sitane klelo the awene ne ta opone tu weda su pa kokali de ola tu pa kala Jews and Gentile keywords not kato amopwa ne taso trila taso ne bata yeto yesilui blo the awene ami kasaju kri ami ne bata yeto blo tersible to so petru ami ne bata yeto blo yesible to so polu mitme so solu ne bata yeto blo takea luisi able lo away ne atato ne medizo kapa plata legitimacy of church growth tao po ta do to de meda according legitimate te win lo dine chane no away atato ne tao po ne odo so como tao po ne odo atake po da we no ya tao po ne pa kri po ne no ya teme poale athoda yuda ba meda poale he othole yuda atabuta ba pulo the when pa plato da le akodo tale athoda ta upo no the ta upo no akodo tata khuso meta dile jene away ne pado pa thoda me ke yuda atabuta ba thoda ke ta upo me meta dile ne away pa plato weda loti lo sela when me pakwa de te nya ke sopolu ba tho ru tho te ta upo mathematics ta dile jene no away ne me da ta kato linya ne no ya leadership lessons on ne takako kena atama luo ne tetmia ne takwe no biographical writings no according to Plato da dia sopolu agree no just Timothy agree no away biographical writings for ne ueda the tamalo chimit me transition lessons no transition lessons kunaria mimara ne da according to pelo kaba leza sumanya to so transition lessons akobjane ne namada pene oda pene taturo toto tatau hago oda suliblato de taupo nipu kuo ko melena le ko ye tu plate na le tako pulo tami dini sao no akobjane tau transition lessons ne oweda nakamata to so away ne kadu ne tera le movement to an institution le ba so oda apaso tatakuta ha di le chene tatu upo jene ne do toeda face to large recruitment le chene ne tagara thilota la katolota le chene le papurota karo ta no le chene paplatora
kadu kakoga sione commitment level no ko jone w lo ta apato ni tholo ko da ne o a process lo apato bulikaleta no ude ne continuous structure no ko jone ne tao po uke do aki ugo no to so da ba kwa seme da tama mana kado kakoga si kado nga one bakwa someta mana de nga one ne new paradigm ne tamita to akpo ta kha ne no ta to le limata sado te ne so polu ne oeda leda juda lila da awe ne aweda letho de titalinya khoda akhobyo ne ta hello le muko away ne te o the away to away da le chen ne ta te le o tablo da away ne da away ne te da le new paradigm the le chi ta kha ne me da widespread no process ne le ta to so ra lo ta away ne processing ne no processing point ta kha ka ba le ta to so le ta pita ma ta du tho away ne leadership lessons le pogolo aka process wo mito pakweli da khora pamite da pha na kweda dine akhobyo ne da process wo ye ko to so tamalu ma do takuba kute da tatinyana po tahilota atho tadi to te wa no tamalu takataka ne meweda to takataka ne centrality of word based ministry no akhobyo ne ta le yoa tamani ne kaba tani tho ata akhotaka ne oda leda yoa kalikatha no atami ta to pulo centrality ta agemo pwa ata tani tho ata ni awai ne meda leda yoa akalikatha de ateba pwa te ta pha ne lo da le jitka ne lukataka te da le leadership blessing lukara supernatural power ta suta kamo le tha ne no ta suta kamo le tha na khobyo ne do ne ba ta suta kamo le tha do ne ba ta tu du ta du le tha ni sa je ne supernatural power ne mat asado te sabo khone bete wili da ta so si hello asado chi nya bwe teli da te asado te ne khobyo ne pale kho ha go te ani ni go sata no sato sito eta block on a jump step no we patera sado lui no takataka ne we pa plata super natural power no akobya ne leader needs to be aware of gift cluster profile or how they change over time no akobya kaba tale khuna ne kaba akobya ne kaba patu pata de awete ta mu ne le lo ta di le ata su di le ata due di le di sa kaba patu pata awe ta suta kamole tha do leadership lesson ye kataka ne awe mera apostolic ministry lo pata mo pho atama tata khuso atapita ma no wata mo pho te pata ta khuso atapita ma ne kadu ne paplato power paplato tata ta suta kamole tama we ne mi we to we le kasa yo malo we ne te da le akhobyo ne we ne te we da le demonstration of power or ko da te da signs and wonder ta lo la do ta pa no lo la ye ne ma da no gude ne evaluation new work for genuineness no awe ne ba chi kwa so kwa ke ta ma we ne mi hele jwa mi te hele jwa no akhoda ne genuine ya mi we to no ra si yo ne ta khu ta to khona no apostolic ministry ne we ne ba khu ta to khona ne akobya kapito poto no ude ne khadu ne impartation of gifts no awe ka ba no ne ta so si ka ba tu lu ka ba ne lu ta so si he so ta so si ta he je ba ka le ta ne o do ta do ta he ta ne for beingness no na ta meta ta ne maturity ta he ne for doing
for serving na kamata ago away ne kabapa plato da ta he tapa da kabat kikwa sokwa we no preservation or orthodoxy or orthopraxy away ne kabat kikwa sokwa ta na we ni mitano noa helikasa yoa the legiticane apostles carry special leadership authority and talipata mepucha ne bira pale aso yoata ma atamita takeku kena no muda te palo the legiticane there le processing no the chi katakane tele transitional lessons no the le hukatakawane wepete le processing kabaleta to so no according devil confirmation so Paul ne aweda processing ne awe so Paul ne according ta Paul law ba le alo do metithira mara de meaning ma le ota not me awe ne tamita to tetami ne awe do ne ba delichitami ne so nani ne heweda so nani sa te do he so nani plita ta so si te le Pane mi ta kuchata pe da so nani ne lewelo away ne ko da le processing devil confirmation ne tami tele away ame kilot that na huta ke ba mi de ko ne de pakripo agata le damise de he no master dopwe so lu de akopnya ne ke ne ta so si ne me he su no di na ke thi to ke ta lo no we batik pata minim ta de away ne ta ame ne ta lodi ta tanik zero we thi to ke ta ne no we ne ko da le devil confirmation the we processing a destiny revelation ne na porte atalo plaze de pa ora destiny revelation ne akobya ne ba le so tata ku so polu ne ka so tata ku so su pakali gate de pa o batalo plato no ya gasio ne obedient integrity check no away ne away tamakwa no away processing ne ba tamakwa na away ne meta helikasa yo meta ta helikasa the literally gasi khadu ne spiritual warfare we processing a spiritual warfare or the legitimate ministry formation we namayo tamani batamago makla we ni meta helikasa yo lo we in the ministry in the leadership ministry ni kaba odo a processing data pa takaba di pate to ne double confirmation ko with the destiny revelation ko with the check ko ministry challenge ko no obedient check faith check integrity check with the ministry challenge whether with the spiritual warfare the body whether way processing the limata to lo bwa ine lo the tamalo nui mi me mentoring lo mentoring so ba history nekle tale so polu ne we tu tele tale matama history nekle ba so ba na ba ne we history nekle so ba so polu ne history nekle so timothy so sila de ni sa je no we ne pa call mentoring lueda de akobya bomi tata kuso di takeku kena to ine lo the nika ko kataka ne mera paradigms no na tita metato the paradigm shifts no di tametato do tametato ta lelo ta titapa we ne uweda ine lo akobya tametato ne na tiodi no akobya ne tata kuso so polu le tata kuso yi no subject to we thira le sa tabu secret basa ke ne kaba le su pakali gaje ne one ne lewe te do le pa di me ta ka so to le ne paradigm shift ne weda akobje le weda su pakali gate to pa we ne me weda le so si te be ta tu lu pa ine lo mo ka sa su ke pwe ko di kono ade ke pa ke yo ta su ge Patamu sosi wabsai tau po ta do toni mieda tamita tolo
ก็จะตัดสินมาตาลอดอพอตาเมื่อพูดติดผาเอาไว้ดูตุลตาคุณนาดูตุลตาเด้อตัดสินตาเนเกลปุลออกสายสวยเก็บว่าปตตาคือสอตาพิจามาติดผากูดอ process กูดอ paradigm กูดอ paradigm shift เนาะตามีตาโตตาเลโลตาปกติตามีตาโตเนาะตาเลโลตาติดผาอุเวสปอลิเตระเลจะมีพุทธาคานีก็ตัวตาดีพุทธาเจนนาเปรดีตาปวดโดยคุยเตคุยพุทธาตานี่เราปะเก็บว่าคริพุทธสามวันนี้คริพุทธากระโตนี่อัวเนาะอุตานิที่สักโตอุดอโอตาติกาติปาสักโตอุนี่ตานี่ความภาษาสุเก็บว่าดิโดปะกบีตาโซซินเนว่าเกลดมาดูทอตาอุโพคริพุตาอุมูเลกติโลเลฮอคุอัตเนเราพอจะสุกินนักกิจเราดูในบัตรเอาเกี่ยวกับกูว่าเด็กที่มาเจอเราสื่อว่าเลคริสต์มีคนที่ปายออาเมน